Selam aleykum hürmetli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün fevralının 3 Cuma ertesi konu. İşgal etilgen Kırım'da insan haklarının bozuluvunu ve siyasi takipni toxtatmak. Demokratik dünyanın Rusiyaga bildirgen talabıdır. Bunu Ukrayna Tışkı İşler Naziri Pavlo Klimkin Twitter'da yazdı. Onun sözlerinden alıntı Kırım Birdemligi Cemaat Birliginin kuruşuvini sürüp kirmek için Kırımlılarının bir-birine yardım etkeninden ve siyasi mabüslerinin ailelerine kol tutkanından bayağı korkmak gerektir. Alıntı sonu. Keçken Cuma ertesi kunu Kırım Birdemligi Cemaat Teşebbüsünün oturuşu Rusiyanın Amon hadimleri tarafından bölündü. İşgal hizmetleri olarga bulunganlar arasında silahlı insanların bar olgаны hakkında haber kelgenini bildirdi. Neticede bu malumat tasdiklanmadı. Aynı vakitte toplaşıv iştirakçilerinden pasport malumatları yazıp alındı. Faal ve advokatlar işgalcilerini hareketlerini Kırım tatarlarının zorbalıksız karşılığını toxtatmak için yapılgan korkuzuv aksiyası olarak tanıy. Normandiya formatı memleketlerinin tışkı işler nazirleri fevral 16'sında geçirilecek München konferensiyasından evvel görüşebilir. Bunun hakkında geçenleri Ukrayna tışkı işler naziri Pavlo Klimkin Mariupol'da bildirdi. Görüşüvge hazırlık tedbirleri ile Almanya tış işler naziri Zygmunt Gabriel uğraşa. Resmi Moskva şimdilik iştirakını tasdiklamadı. Klimkin ile birlikte Donbas'ta OBSE reisi Angelina Alfano da bulundu. Nazirler Nezaret missiyasının gözeticileri ile konuştu ve peşevik kırış noktasına barıp geldi. Şahsen men için Avrupa merkezinde bugün Donbas'ta görgenimiz gibi şeylerin olması mümkün değil. Fikrime göre Donbas'ta vaziyetinin tinç tertiplenuvine erişimiz için herkes özüne olgan mecburiyetlerini eda etmeli. Aynı şu kontekste ve bu fikirler ile OBSE reisligime başlayayım. Ukrayna'nın İjbu regionu ziyaretinden. Söz sırası şimdi Angelina Moskvaga kete ve mana esas meselelerinin kötürmege vade etti. Bular humanitar cihet, arbiylerimiz ve siyasi mebüslerimizin azat edilmesi de şu cümleden. Ve elbette ki Donbas'ta Birleşken Milletler Teşkilatı'nın barıştırıcı heyetinin teşkil edilmesi. Çünkü aslında bu gibi misya Rusya'nın isteğini gibi yaramay bir şarkı olmamalı. İşgalciler için bitcoinler SBU ve Arbi Prokuratura'nın hadimleri Kyiv ve Çerkas vilayetlerinde kriptovalutanın elde edilmesi için firmalarına taptı. Bitcoinler Lugansk ve Donetsk işgalci memuriyetinin ihtiyacılarına yollanılaydı. Bunu Kyiv'de geçirilgen briefing devamında Ukrayna baş Arbi Prokuroru Anatoly Matios bildirdi. Şu cümleden Kvazar paytaxt şirketinin teritoriyasından 400'den ziyade mining firması enerji blokları ana platalara tutup alındı. Şirkette deyler ki tıntilgen haneler kiraga berileydi. Paranın bir kısmı Ukrayna teritoriyasında resmi şekilde yasak edilgen Kivi ve Yandex Dengi elektron kişilerden sahte Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinin kanunsuz silahlı teşkilatlarına yollanılaydı. Наше предприятие, оно сдает в аренду. Şirketimiz haneleri kiraga beri. Kiracalarının birinde kriptovalutalarga ait olgan donatuf ya da istisal boyunca taqiqat hareketlerini keçirilgen edi. Tahsil ve ilim nazirligi tahsil hakkında kanunun tıl maddesinin amelge geçirilmesini 5 yılga 2023 senesine kadar uzattırmaga karar aldı. Böylelikle Venetsiya Komissiyasının tavsiyelerine riayet edecek oldu. Bunun tahsil naziri Lilia Grinevich bildirdi. İş bu tezotuvlarını Yukarı Radanın 2017 senesi sentyabr 5'inde kabul etken kanununa kirsetecekler. Onda milli azlıklar vekillerinin okugan mektepleri için geçici müddet 2020 senesine kadar yazılgan. Bunu ketkete edecekmiz. Misal için gelecek sene milli azlıklar mekteplerinde Ukrayn tili saatleri artırılacak. Bazılarında tiline göre Slaven grupasına ait mi ya da soydaş til mi fenlerini Ukrayn tilinde öğrenmeye teklif edecekmiz. Şu cümleden Ukrayn tili ve edebiyatından gayrı Ukrayna tarihi ve coğrafyasını da. Yani biz bu seneden başlap yavaş denişuvlerini kirsetemiz ve okutuvnun milli azlıklar tilinde alıp barılgan mekteplerde Ukrayn tili okutuvunu artıramız.
Көчу сонрасы аят. Украина шарқындaki диет вақтында мемлекетте 1,5 миллион көчіп келген инсан ресми шекілді қайдолынды. Олардан 300 бин инсан Харьков, Днепро, Запорижье вилетлерінде яшай. Айны шу ерлерде весиқаджи фотограф Максим Дандюк өз қараманларына тапқан. Бір фоторесім яны ерде, яны аят екейесі. Фотолокациялары арасында бала бақчасы, ятақхане, қартлар еві, хастахане бар. Бұтын bu объектлер Алмания кимиятынден Украина için инфратürk программасы тешебесінің тәрчевесінде ярдым алған. Оның сайысында шымды 6 yönelişte шу сырада. Тасил, сағлық сақлав, интеграция ве иляхри 800 лейха алып барыла. Например, вот эта женщина, она с Луганска, очень... Мисали чун мынабухадын Луганстан Украин тілінде пек яхшы лаф еті. Зиялы ижади айлінден тұрынды саксофонда джаз чала. О, театр айлесінде патлав айлетінден яраланған еді. Оның бұл тарафында яра изі бар. Шының үшін көрінмесін деп чықарған едік. Мында әркезін ос хикаясы бар. Бұл ресімлер сәсінде женг, зидиет, ақибетлері ве күнделік ақиқатының бір-біріне не ақын алғанını көреміз, ве бұны анлаймыз. Исвечері Русия Газпромбанкы тәркібіндегі шіркетте қаршы санкцияларны көрсетті. Шіркет 10 ел девамында пара ақлавы еле ғырашқанында қабатланыла. Ишбу бүлдіруғыны сайтында малие базарларының незареті бойынша Исвечері қызметі пайлашты. Исвечері Газпромбанкқа яны шақси мұштарелеріні желп етмеге сақлады ве олған анлашмаларны идаре етежек мұстақыл шураны тешкіл етмеге талап етті. Банкны 2016 сенесі Панама весиқаларының ашкар етілмесінден сон тешкермеге башладылар. О вақыт халқара журналистлер дүния бойынша бұйық офшорларының сайыплері қында тақиқат нәтижелеріні бастырған еді. Екісіне 9 Олимпиада. Чанаджи спортчылар Наталья Якушенко ве Лилия Лудан 1992-2010 сенесі арасында бір спортчы шатынды әнчок қыш Олимпиада ойынында иштирак еткенлері үшін Украина милли рекордлары китабына кірді. Олимпик медальлеріні спортчылар қазанамады. Якушенканың ән юксек әрешмесі 2-8 ер. Лудан үшін есе 2 кере 6 ерінің қазанмасы олды. Ама екесі açılış tedbirinde Ukrayna takımının bayrağını көтерген еді. Наталья Якушенко 2016 senesi Туринде, Лилия Луден 2010-da Ванкуверде Пчонхан Олимпиадасы арфесінде спортчылар, журналистлер или ось хатыралары или пайлашты. Знала, что это вроде говорят. Буна ярама хурафи бергеде пайтылғаныны біледім, ама бу оле бір шей. Емен едім, бу белгілерге инанмайым. Тақымымызда шақаджылар бар, санаға чықымыздан евелмана келіп, озыны көстір, сүрін байрақ илеге қылшын олур. Сені ақылларында қалдырсынлар дейдім. Ама чықанда тізлерім қалтыра едім. Сүрінмектен қорқа едім. Вся Украина у меня в руках. Бұтын Украина елерімде ажиы бір шейді, фақат онайсыз бір ал екен. Ел күчлі еді, оны тұтмақ керек еді, тұтмақ, сен тұтасын, елісе алып кетем. Артында тақым камералар ве сен тұрып масқара олмайым, о байрақ елеге қылмайым, деп түшінесін. Айланасың, тақымға оны егілтесін. Тақым оны тимеге тырышам, сондыра көтіріп, кені кетесін. Ажайып. Урметлі серджілер, бұл дақиқаға бұл сонки хаберіміз еді дады чоқ хаберлеріні сізлер Укринформ сайтында оқи білесіңіз UA TV иле олыңыз. Сағлықнен қалыңыз, көрішкенже.